Laitkam byllai ki kam byllai bala pentep ya pet tangkau jing pentep ki kam bala pentep da ka district selection committee jong ka East Khasi Hill district te kini kam phila pendap online te ya pet kini ro ka bang nang ya kam video ya pet kam le su kum no ban apply te nang ta tarik bakado kumbala bu ban apply online ka dai si tarik bana jamang ar haja penriu ki don kini kam haki post ba pher kertang jadi post ba pher bat ki bon teli kini ki post don ba belaj bon teli kum i assistant enforcement inspector enforcement checker ki dan ki post belaj lai teli ar teli na wai kat barang ya kini video ya pat kamera ya kini ki kam bala pentep da district selection committee East Khasi Hill district te kane kadai ka jing pentep naka office jong Deputy Commissioner jong ka badai pet ka district selection committee jong ka East Khasi Hill district Shillong. Te kane kadai ka jing pentep Laitkam ki pun teli kam bala pentep hang ne kan japet ka we heading ka we pat kana teli ki lait ki post ba pher te kane kadai bala pentep tang ki badai nong shong snong bapura jong ka East Khasi Hill district. Te nang ta ki ba kwa pentep kidai bala biang iki qualification kembala pentep on a candidate should furnish the correct details happen biang na hadang apa ba pendap happen pentikna bala biang na hadang tarik bakhado na benta bentap ya kini kam interested candidates requested to visit the website bala ban apply ya ka yakini ki post bala pentep na do istarik banai ya yong arja punriu hado istarik banai jamang arja punriu te naka benta kito ki bakwa aban seo pat online seo online kadai tarik bakhado kadai hi tarik benai jamang aja penriu dari itu buka aban seo daka ichalan pat tarik bakhado yaki bakin seo pa bang kadai henriu tarik benai jamang aja penriu hadin kata pat kaling hadin kato kasngin ru tarik kaling kansa shed activate manam priang syo yaki basio hadin ka henriu tarik Dagi pa jeki neki post bala pentep da kan ka DSC district selection committee jong ka East Khasi Hill district kiwai ki post hadin ka kawai ka post hadin kawai pat kanai ka post baning kong kadai ka kerteng kadai assistant enforcement inspector under the office of the deputy commissioner East Khasi Hill district te ka post kadai assistant enforcement inspector ka post kalai arteli te kanai kadai arteli kadai nam ta Khasi jantia garo te ka jingseu ka hap ka pay level 5 but kum ka pair jong ka revised pay structure ni pat ki educational qualifications bala pendap ya ka HSSLC mat class 12 lane kino ki examination ki ba ya dai bi hap kerdan ya hap tarajur bat kane ka bapule ya ka HSSLC nakino ki university na ki board la itho dak sarkar Meghalaya nang taru bala pendap ro ya ka jingpule ya ta ka DTP course marhapla habdan kam bandan ya ka DTP course habdai bala pendap ya ka DTP course computer tegane ka post amdai amdan garne ka reservation nam taki PWD candidates tang ya pet sakane ka post ka baar ka dai jong ka enforcement checker under the office of the deputy commissioner East Khasi Hill district Nabenta kane ka post light southly kawai you are lightly Khasi jantia garo ka jingseu ka hap ka pay level 4 jong ka revised pay jong ka sarkar Meghalaya educational qualifications bala pendap ya ka matric SSLC kane ki examination berengkat mat kane ka exam matric nakino no ki board and university bala itho da sarkar Meghalaya nang taru bala pendap ya ka DTP course computer ya kan ka post ru dan reservation na da PWD candidates tingapat sa ka balai ka kertang jong ka post kadai mandal under the office of the deputy commissioner East Khasi Hill district ka post balai ka lai teli kanai ka reserve tang yaki Khasi jantia garo tanang ta ka jingseu ka hap ka level 3 katkum ka revised pay structure jong ka sarkar Meghalaya Kibala bantap kanai kidai bala pendap ya kajing pule kelas matric kanai ki examination biya hap bayaran kat bat ka jing pule ba ya kajing pass ya ka exam matric tanang ta kiba ko bantap ro kidai bala pendap ya ka DTP course computer kanai ka post tu dan reservation nam ta ki PWD
Tengah senega post basau kadai record keeper kanai ru deha po office jong deputy commissioner jong ka East Castle district ka post kalat kawai kanai dai ka UR kategori ka jingsio ka ha level 3 jong ka revised pay jong sarkar Meghalaya. Namta ni ka post ka qualification kadai betang bala pass ya ka matriculation. Kelamdan kato ka non kam ya kato ka DTP course computer certificate kumba yo i post panengkong ba ar balai. Tanang tayo kanero ka post omdon reservation nakabentaki PWD candidates. Nyapad sa ka post basan kaday copious ha ka office jong deputy commissioner East Castle district South Likilat kaway UR Laitkam Khasi jantia garo. Kajing siyo ka hap ka level 2 katkom ka revised pay structure jong ka sarkar Meghalaya. Namda kanero ki bathap kaday ya kito bala banthap kaday ki bala pass ya ka matriculation. Tang taki PW kan dates namun takane ki dai banthap kila banthap tang baki hap yale ban di bakwa banthap kin hap paj bini abhai tu kendon sarkar Meghalaya katkum kan ke jimpentep PRAR 150/88/PT/282 dated hak arsan trik Januari ajar khatar. Tanang tang nyapat sa nega post ban dai manual assistant ka lightly kanero ha Arthur ki post kadai hapo office jong inspector of legal methodology but ka wai ka post ka hap haka office jong assistant controller of legal methodology. Lightly ki post ki like ka wai UR ka Arthur kadai Khasi jantia garo. Kajing siyo ka hap haka level 2 kat kum revised pay structure jong sarkar Meghalaya. Taya kito bala banthap kadai bala pendap ya ka jing pule matriculation bladap ya ka matrik. Tegane ka post ro umdan reservation antaki SC/ST. Tanang ta kasnam habdai bala downnya kasnam khat para do life arsnam hado sitarik Januari aja penriu but life punyo snam yaki SC/ST. Tegito kijing patai kenampat kita tegito badan ki kesan 8 tham. The reservation kadai kum existing reservation the vacancies in the services posed under the state government of Meghalaya. And the conduct of examinations. The kadai hab board itu ka circular jang sarkar Meghalaya. Consider the qualifying paper on knowledge of local language Khasi language maka kadai hab East Khasi House and sapelong haka first place. Nang ta hab pass ya kane rampas ya kanai qualifying paper enam jid yaki manjale pada exam banang board khan be ki bakala phil tanang ta tak kito ki candidates ba pass ya ka qualifying hak local language paper and saksha khot nakabanta ka next written test mutsadan choka local language paper tanang ta sabat lakhang na ba ki marks ba yo local language paper enam ra sakmat enam khan nakabanta ka kendon jong ka recruitment. Tengah matang belapas kalau kom qualifying stage lapas itu berhap yale sa exam pabut. Tengah jing stage pa tengka sanpau tengka naga bentak SC/ST. Tenang ta sesu. Tenang ta ke ong ya bisa bala siu enam la bar refund ben enam penbiang enam la ban adjust rajia kum noro. Temar wai la siu. Penting kena lupa ba pila biang qualification badan kam na certificate badan kam sio ban apply yakin ikut kisla badan kam kenang ban light sub ai ya kapisa ka balas pila sio anang tala oh bata hine kita bakwa ban tap kin register ele dah to ka rpa.meghalaya.gov.in/rpa online using valid email nang ta pendap ki wagi jalan kam upload yaki upload yaki jingsoi upload yaki wagi ikut kisla badan kam sio ba pin apply yaki ni kam kini kita kam bala pentep daka district selection committee jong ka East Castle district te kublai sibun ya phi ki bapat sa le ka kam pendap online siaban kod ka tarik bakhat do ka bari tarik jamang arajar ar